Jotonono phungkaham tini laibo phayahin tongmanino ma phaikya tamhimale जों chini hao tongui belaikeno problem klaijak Kanchanpur te Panisagar ni je ঘটনা o ঘটনাটি Tripura hasteni joto Tripura sarokno kha bisingo kok songlai tongo haikeba kha bisingo kok achaijak je tamo wngkha chini Takuk Biswajit Deborma bwtharjakmani bomohai obosthao tong kebo Tripura hasteo tabukbo srai a ঘটনা tamo sawi khnarinai kwrwini bagwi ang tini live o phaina musing etodi phano ma phaikya e jotono phungkaham actually Biswajit Deborma fire service o chakri khlainai chini Takuk je babe bwtharjak abo Tripura hasteni joto borokrokno nukbaikha tei mokoltui muktui yorkha anibo manle belai kheno kha khamjak bini family no ani khaksangma yafaro tei kha khama yafaro ke phaidi norno omose sai khnane musungo je exactly tabuk jaratui o case tamung kha bontui hai obosthao tong ang niji o Nagorik Suraksha Moncho tei Miju Convention ni against belai kheno condemn khlaio bongni a tongmung chamung rokno nugui borok jebabe chini borokno sai omo haike butok khlaiwi bwtharmani rok aboni bagwi ang usukang simino SP bai bongni Unokoti North Dolai joto SP bai na ang continue kok sawi tongo norok tamo khlaikya present status tamo ang borok kok sawi tongo phiaba kebo srai kai sai khnarinai kri exact tamo wngkha tabuk tamo obosthao tong ang amono se norokno sai khnarini naio abo hwnkhe jedino Takuk Biswajit omo khe brutally dol khe omo haike wakno buma musukno buma haike bwtharjakha adinono police ni ngui borok soumoto case kaisa manakha karon soumoto case nai ke abo police ni against olosung kok sanai borok saimano abon bagui borok soumoto case najak soumoto case hingka amono je কোনো ঘটনা omo haike beaini babe 144 দ্বারা রিজাগো কোনো ঘটনা wngkha অথচ কেবল FIR খাইনাই kwrwi ঘটনানি against afro police niji a case no registered khlaiwi manao abnono soumoto case hino ge SP bai kok salaimani SP saka sar soumoto case najak ge aboni agulobo usukangni ঘটনা mo aboni agulobo mia ang toise SP bai kok saka ge bo saka sar soumoto case to nakhano ge mia bo fire service ni bongaroni je in charge bonobo kaisa FIR khlairikha ge total tabuk duita case ungjak ang SP no okokno saka je norok o koyekdini bisingno dakti step nai hingke जों lamo nongkhorani baidyo wngnai aboni bagwi jei o ঘটনা bai kwrwngjak haikeba jorito borokno dakti khe arrest ma khlainai dakti arrest khlaiya hingke जों Tripura hao o Tripura sa hinjaknai rok जों
नायसिंगै तंग्लाक सारा त्रिपुरा बेफिनो जों आमतिहाय घटनानो सेलेंगै जों लामाव नखरनाय कारण अ जागा नाय मानरक बाहाय खलायै सिनि बरक एकेबारे सिनि दाखुक बिश्वजितनो बुथारका पाल खाय बुलावै आं बनो अक्कगु साका त्रिपुरा राज्य अमहाय घटना नोंनु काहिनी आं एक्सपीरियंस का बनि जीव सवा अमहाय बिनि 52 years साकरियो अमहाय घटना नुगियाखो ओंखाय नों ताम खायतों दाक्ति आबनो स्टेप नादि नांखाय जों ते गुबुननि ऊपर महल बायबो जों कक्सानाय तबो दाक्ति जों नों स्टेप मानानाय एसपी आनो मोबाइल फोन अक्कगनो साका सार जों दाक्ति नो स्टेप नावै दङ याखै त्रिपुरानि अवस्था हामिया नाय नि बरबो साका दाकु सुबल कलय साका जस्टिस नि बागै गाहाम के डिमान्ड मा खलायनाय जतनो आव दाकु जों नरक साउ जस्टिस नि बागै नो जों सामुं खाय दङ गे उ जे बर 16 तारिख नि सिमी जेबे स्ट्राइक खलायका कांचनपुर आफ्रोनि सिमिनो आं डीजी बायबो कन्टिन्यू कक साइ दङ फिया जतनो न लाइव फायै साजागनाय कक गया आबनि बागै जत कक न लाइव फायैबो साथ गयानि बागै आं लाइव फायजाय गया सांबादिक सम्मेलन बो खलायजाय गया गे जे खलायना नांमानि स्टेप आबो आं निजिनि गैनो खलाय दङ के दाबु कखे ओ एक्शन ओ जे बुनाय रकनो हेके नागरिक मंच ते मिजु कन्वेंशन नि जे नेता रकनो दाक्ति के रमुई जेलो दानानि आ व्यवस्था मा खलायनाय अकगनो उनो साजाक ताबुक तामुखाय नायग्राना जदिनो बर कुनो एक्शन खलायखाय जों चिनि स्टेप जों मानानै जों बो आन्दोलन माखाने मिया सारिक रगनो आं चिनि हेजामारा रग जों हर जों प्रोटेस्ट रक खलायका मसा रक सगै नरक नायमान खना आंनि जिकरिफानो बर बायकक सालय प्रोग्राम रक खलायका चिनि मानदाय रगो आतिसारक प्रोटेस्ट रक खलायका बिश्रामगंज तिनि किल्ला रगबो खलायजाकनाय गैतेबो जों सारा त्रिपुरानि तिप्रासा जतनो थानसा गैनो अमहाय सामरकनो जों मा खलायथाय कारण बुइ नायसिगै दङ जे त्रिपुरानि तिप्रासारक बम्मा हायके सामुं खायदों बाहायके सामुं खायदों बरकि तिप्रासा बोसो हामजागलाय बरक आमो नायै दङ तिनिबो जों तेविसा होनोहाय एसपी बेकक सानाय बुमति आगखा बोसो आगखा सामुं ते ताखौ बिश्वजित देबरमानि नावबो जों थांनाय के बेलेखेनो खा खामलायजाक आमतेहाय घटना रक ते तांथुं आबो सोंनायो हायपेना त्रिपुरानि जतनो न त्रिपुरासारक ना कयनाय जे आमो घटना तो अंगै थांका हायपेनो जों जतनो साबधान खायनो मा तंलायनाय कारण चिनि प्रशांत कलयदा प्रशांत तमसवा मुभमेंट मा खलायनाय ऑल त्रिपुरा इंदारा मुभमेंट अवश्य मा खलायनाय ऑल त्रिपुरा न खलायनाय मिया सारि जरति मोटामोटी जे मानसा जतनो खलाय दङ जों खलाय का गै कयेकदिन बिसिं सारा त्रिपुरा जत जागायावनो जों मुभमेंट खलायनायनि बागै रेडि खलायनानै थाङै दङ के तबुक जों जतनो बे आइनि सामुं खायावै गणतान्त्रिक हेके डेमोक्रेटिक राइटआवनो जों सामुं मा खलायथाय कारण जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रि दंगैबा दं डेमोक्रेटिक वे नले जों फलो मा खलायनाय के ल दङ जे जागा 144 रिजागो अमहायके चिनि बररक अमहायके बुमानि जों नायसिगै दंया अ भिडियो क्लिप्स रक दङ अ भिडियो क्लिप्स साबति साका साबनि मोबाइल बेति साका आमो जत बेबाक न बर क्राइम ब्रांच नीति ते साइबर क्राइम नीति बर इन्वेस्टिगेशन एकदम स्पीडो सलिरि तनियो गिसं ताबुक नायना
omono naina nangnai je tamo step nakha o koikdini bisingo amono tabuk totally present status norno omono ang saka je duita case wngkha kaisa sorkari babe sumoto case te kaisa takuk Biswajit je jaga chakri khlaio a jagani incharge borok miya kaisa FIR khlaikha Sky Max tamsaka sir ani kaisa kotor request Chandan Chatterjee no case khaina nangkha bini kok thai rok takuk SK Max Chandan Chatterjee ya শুধু চন্দ্র চ্যাটার্জি সিমিয়া মিজু কনভেনশন ni je neta rok borok ni against bo adino sumoto case government naka te miya je fair service ni incharge bobo case khaikha Onil Joy Meska tamsaka raikok nosar chung busuk lai murder khaijak tongsina isar abono chung te solia murder khaijak agini simi khaijagui tongo tabu khaijagui tongo chung aboni bagui no chung thansa khai kokma chaplainai kokma salainai ke phadi jotono taku Biswajit ni nokni borok nok khamaya phalayan amsing nungsitung ang bini actually live rogo phaiya liya hini babi tongmani ke bo slai kai of present status case ni present status amongkha abono sana bagui sinise ang bini live ma phaisio karon Tripurani joto Tripurasano mutung tongo tamongkha busu o case hekeba o gotona ni busu agukha tamo khlaijaka amo jotono saimanna muchungmani bagui no jotoni kha dulaijak aboni bagui norokna ang bini present status gotona ni abo sana bagui ang like maphaikha je jotono no sung kaham te jotono kaham kurung tongbai di te tini ni sal jotoni bagui no kaham wngtung amsuk no.